वेळी चर्च हल्लो प्रकरणात आयपीसीची कलमां 307 आणि 343 रद्द करपाच्या निर्णयाक सरकारान मडगांव डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्टान आव्हान दिलां। 307 म्हळ्यार खुनाचो यत्न आणि कलम 343 हो बळजबरीन आडोवपाचो प्रकार। तेन्ना पुलिसांकूय मार पडिल्लो। 2012तले वेळी चर्चीचे मारबडय केस शुक्राराक कोर्टात आयली। ही कलमां रद्द करूंक कोर्टान मान्यताय दिल्ली। कोर्टान केस 6 फेब्रुवारीक दवरल्या। The court had granted us relief by dropping proceedings under section 307 and another section 433 or something. They were major sections. The court had dropped it on our argument that those applications, the sections are not applicable. Now, the state government has always been making promises to the Catholic community that they are going to drop these proceedings. It appears now that they never had such intentions and they were fooling the people all the time. Because if they had such intentions, they would not have filed a revision challenging the order where we have got relief. The state government has filed a revision against the order where we have got relief. There is no reason to file. The order is a good order. It is not that we fear that the order has been challenged. We have never feared the entire proceedings. Right from day one, I have been saying we don't have to go to the state government to ask them to withdraw. We can handle it on our own. But now, I don't understand the logic behind the state government when they say they want to withdraw the proceedings. At the same time, they challenge when we get some relief in our favor. So it appears that the state government is playing with the sentiments of the Catholic community. It should not be so. It should not be so. It's really very saddening and it should not have happened this way. आज किधर कोटा आज कोटा Next date of hearing is on 6 February. पॅसेंजर बस आणि पेट्रोलियम टँकराचो तोरशे पेडणे ॲक्सिडेंट जालो। टँकर खंय पार्क केल्लो। बस पुण्यासान गोंयांत येताली। बसीच्या ड्रायव्हराक मार लागला। 3 पॅसेंजराकूय मातसो मार लागला। टँकराचो ड्रायव्हर खंय टँकरात न्हिदिल्लो। बसीन मोखिल्ल्यान तो बरोच वेळ टँकरात शिरकलो। निमणे फायर ब्रिगेडीन ताका भायर काडलो। बसीचो ड्रायव्हर आनी क्लिनर सिरियस आसात। गोवा सुरक्षा मंच, गोवा प्रजा पार्टी आणि युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून इलेक्शन कमिशनाकडे रजिस्टर जाल्यात। चिन्हां मेळपाची आसात। इलेक्शनाक गोंयांत पॅरामिलिटरी फोर्साच्यो 92 कंपन्यो घालतले। नेम म्हणून लायले 2987 बॅनर, पोस्टर आयोगान काढल्यात। सप्तकभर मोहीम चलतली। 2400 व्हीव्हीपॅट मशिनां शेनवारा गोंयांत पावतात। Since elections have been declared, we are more concentrating on defacement of property because there were lots of banners which we have started removing. Our today's tally is 1412. 1412 defacements आम्ही एका दिसान काढले आमचे। पोस्टर्स 496, बॅनर्स 718। साऊथ गोवानूय हे नॉर्थ गोवाची टॅली, साऊथ गोवानूय तशीच हे केल्या। थंय पोस्टर्स 304, मागीर बॅनर्स 904 आणि बाकीचे असे म्हणून 367 टोटल 1515 थंयच्यान काडल्यात। वी आर रिसिविंग वी आर एक्सपेक्टेड मीन्स ऑलरेडी वी हॅव बीन सँक्शन 2400 numbers of EVM, sorry VVPATs, and those VVPATs are likely to reach Goa by tomorrow. नवीन पार्टी जी आसा तांकां फक्त एकूच सिंबल गोंयांत दिला, गोवा फॉरवर्ड दिला तो। ताजे उपरांत बाकीच्यो पार्टीज रजिस्टर जाल्या पूण तांकां सिंबल्स अजून पर्यंत दिवंक ना। इतले मजगती इन्कम टॅक्स खात्यान इलेक्शनाक पैशांच्या व्यवहाराचेर नजर दवरूंक हेल्पलायन दिल्या। मतदारांक लाच दिवंक पैसे वा सामानाचो व्यवहार दिसल्यार 1800 233 3941 ह्या नंबराचेर लोक कागाळ करूंक शकतात। इतले मजगती इलेक्शन कमिशनान 4 मुखेल ऑफिसरांक ट्रान्सफर मारल्यात। उत्तर गोंयचो एसपी कार्तिक कश्यप, दक्षिण गोंयांत IPS चंदन चौधरी एसपी, क्रायम ब्रांच एसपी उमेश गांवकार, शेखर प्रभुदेसाय एसपी कमांडंट IRB म्हणून ट्रान्सफर मारल्यात। नीला मोहनन परत उत्तर गोंयची कलेक्टर जाल्या। आग्नेल फर्नांडिसाक एनवायरमेंट आणि GCZMA खात्याचेर, नारायण गाडाक पोस्टिंग नासतना दवरला। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। घेऊ एक ब्रेक।